Қайырлы ақшамлар, эфирде нәтиже программасы бүгін февральның 15-ші студияда сіздермен Шевкет Аматулаев селемлайым. Ишғалжылер Фазыл Ибраимовны пара талап етуде қабатлай. Бүгін сабадан Русияның силалы құбетлер қадимлері келіп, евінде тентув кечірді. Апайнен берабер яқалап ФСБ дәресіне сорғыға алып кеткенлер біраздан умыр арқадашыны азат еттілер. Оны есе тұтмаға девам етелер. Онен берабер анда адвокат болына. Фазыл Ибраимов Ахмеджеттеке Стрелковая топрақ наразылық мейданында құрылған жами иқтырылмасына қаршы чықып ачылық әлен еткенлерден бірі. Яқын вақытта Москваға барып Путиннен көрішіп, Ярмададаки Ишғалжы акимиетіне шикает етежекеді. То государство, которое они с радостью ждали, по отношению к таким людям проводит репрессии. Как раз в преддверии выборов это хороший посыл для тех людей, которые поддерживают эту власть, чтобы задумались, а что еще от нее ждать, кроме как репрессий. Русияның Шымали Кавказ арби махкемесінде Ялталы Хизбут-Тахрир давасында ФСБ хадима Александр Компаницевны сұрғыдан кечірділер. Ухайын шыққан СБУ хадимы Оның сөздеріне көре Муслим Алиев Хизбут-Тахрирның Ялтаве алушта бөлігінің елбашысы ола екен. Дигер мабуслер инсанлар желіп етілуінен оғырашайды деген. Махкеме топлашуы қапалы шекілде өткерілді. Мабуслерге қол тұтмаға келгенлеріні махкеме салонына қоймадылар. Махкеме февральның 20-не қадар тенефуслян етті. Это ключевой свидетель, поскольку непосредственно в ходе его участия зародилось это уголовное дело. Поэтому к этому свидетелю было очень много вопросов, еще будет в дальнейшем, поскольку именно этот свидетель породил это уголовное дело. Когда уже начался непосредственный допрос по, обвиняемым, и вот мои коллеги начали допрашивать, я не увидел какой-то конкретики. Может быть, в дальнейшем он сможет нам конкретизировать что-то. Все было в общих словах, о какой-то пропаганде, о захвате власти в России и так далее. То есть этот свидетель абсолютно не указал на какую-то конкретику по отношению к каждому обвиняемому. Тунеман Русияның Ростов-на-Дону шейрінде Будава бақылмасы башланды. Рус прокуроры қарымтатарларға терроризмде қабатлап сеслендірді. Мабус Арсен Джепаров и Рифат Алимов 2016 сенесі апрель айында яқаланған еді. Эмирусин Куку, Муслим Алиев, Вадим Сирукве, Энвер Бекировны шу ел февраль айында тұттылар. Адвокатлар айтқанна көре, мабуслеріні дин бақышлары үшін тақып етелер. 11 шикает бүгін Қарымнан Юқары Рус махкемесі бір кішілік наразылық іштіракшілері берген шикает аризаларыны бақмаға девам етті. Риза Асановқа 15 бенглік пара жазасы 10-ға қадар ексілтілді. Ишғалжылер махкемесінде бір шикает бақылмасына ең чоқ ярым саат айыра екенлер. Қарарлар есасен деңіштірілмей қала. Столько было доводов приведено судьям, которые просто судьи не брали вообще. Вот у меня было заседание, где мой доверитель не был зафиксирован сотрудниками полиции, что он стоял вообще на пикете. Он шел домой с плакатом, а в деле именно указывается сотрудниками полиции, что он стоял на пикете с плакатом там-то, там-то, мешал движению транспорта. И дальше в этом же деле другие сотрудники полиции указывают, что он шел домой с свернутым плакатом. То есть они друг другу уже противоречат. Бұл авто девамында тек үш инсанға пара жазасы 15 000 рубледен 10 000-ге қадар ексілтілді. Кешкен сені октябрның 14-інде 100-ден зияде қарымтатары репрессияларға қаршы бір кішілік наразылықтарға шыққан еді. Русия қанунлары бұны ясақ етмей, ләкин ишғалжылер қанунсыз митинг олғанны исрар етіп 80 инсанға пара жазасыны берді. Жүремелерінің умуми миқдары 1 миллион рублеге етті. Махкеме ижраджысы берген шикает аризасы қанатлендірілді. Енді Узейр Абдуллаевның умыр арқадашы Фераны Кенеде махкемеге желпетежеклер. Сияси мабусының умыр арқадашы махкеме топлашуына кірмеге істеген еді. Махкеме ижраджысы Березка она қаршы мемори протокол тұзды. Февральның 6-сында есе Ахмеджеттің железнодорожный район махкемесі оны қабатсыз деп таныды. Бұл махкеме ижраджысыны мемнун қалдырмаған. Сегодня мы убедились в том, что сработало стандартное правило. Продолжение будет. Дело направлено опять на новое рассмотрение
в мировой суд, тому же суде, которая выносила решение в первой инстанции. Но я хочу сказать другое. То, что сегодня, несмотря на то, что это обычное правонарушение, собралось большое количество людей, которые пришли поддержать меня. И в этом я вижу не только вот поддержку лично меня, но то, что народ един в своем стремлении поддержать каждого, кто попал в те политические репрессии в наших крымских реалиях. Ишгалчылар реставрация yapamыз деп ханлар сарайыны жоқ етмеге девам ете. Ханлар жамисынан тамир ішлері девам еткенне бақмадан құрылжылық шіркеті евелден 148 миллион рубль алған. Ишгалчыларының әрекеті нәтижесінде сарай ЮНЕСКО-ның тарихи мирасы жедвеліне кірмектен марум қала біле. Не үшін ишгалчылар Қадими сарайны яңыға чевермеге істегенні мұғберлеріміз огренді. Видно, що деревина, так, є тріщини, але це не впливає на конструктивну несучу здатність цих балок. І не було ніякої необхідності різати. Киево-Печерск лавра милли қорығының баш архитекторы Яков Дихтиярның айтқанына көре, Бақшысарайдаки ханлар сарайында кечірілген ішлеріні реставрация демек олмаз. 19 асырға айыт таван ағачларыны ишгалчылар пычып чөплікке атты. Еріне земаневи таванғачлар елештірілді. Таванны есе парча-парча етіп, азбарда қалдырдылар. Жами дамының кераметіні алып, еріне земаневи Испания кераметіні қойачақлар. Бұл есе Қадими Хырым татар кераметіне бенземей. Вот когда она утратится, то вот его преемственность он тоже не успел передать, потому что появились современные технологии по изготовлению черепицы, заводские технологии. Так вот она прервалась в начале 19 века, но она была еще в сохранности недавно. А сегодня вот она сломалась. И вот эта преемственность поколений на этом прервалась. Вот на этой черепице, на конкретной черепице. Киево-Печерск лавра милли қорығының баш архитекторы Яков Дихтиярның фикіріне көрем, тек дам аққан еріндегі кераметіні тамирлер ерне қайтармақ керек еді. На мій погляд, це один із елементів геноциду, але геноциду не в такому прямому сенсі, а культурного геноциду. Тобто знищується культура того народу, корінного народу, який там проживав. З тим, щоб про це через 100-150 років навіть важко було згадати. Эдем Дудаков айтқанына көре, хан жамесі реставрациясыны башлатмастан әвел Украин, де Русия қанына көре, бүтін объектке экспертиза кечірілмек керек еді. Шымды есе тек құрыжылық ішлерінің фиатыны белгілеген ве тарихи медени экспертиза акты бар екен. Шымды өткерілген ішлер девамында Қадими элементлеріні яңысына деңіштірелер, дей Дудаков. Құрыжылар ішлеріні бітірмеге ашықаныны пара ақлағанларынан аңлата. Ішлер да девам еткеніне бақмадан құрыжы шіркетіне федераль программасы бойынша айырылған 148 миллион рубле берілген. Дворец попал под банальное освоение средств. Вот это и есть основная причина, почему ведется такая топорная работа. Стало известно уже из источника заказчика, это то, что проект до настоящего времени не прошел комплексную государственную экспертизу. Реставрация лейхасына Ахмежіті ерлешкен керамет шіркеті азырлаған ішлеріні есе Москвалы атта группа шіркеті алып бара. Украинаның медени мирасыны қоршалар департаментінде айтқанларына көре, бұл шіркетлер тарихи абиделеріні реставрация епқанынен бағлы ешбір мәлімат тапмағанлар. Бұна бақмадан құрыжылар хан сарайны қапатажақ, бұйық сачақ теклемеге планлаштыра. Экспертлер айтқанына көре, бұл құрылыш ханлар сарайына зарар кетіре біле. Ишгалчыларның қанунсыз ішлеріні тоқтатмақ үшін ЮНЕСКО-ға мұражат етіп, ханлар сарайының жоқ етілмесіне yol бермеге чағыралар. Ярдым сұрап Түркияның медениеті ве туризм назиріне де мұражат yolлағанлар. Занадто мало часу пройшло. На жаль, дипломати так швидко не реагують на наші звернення, але сподіваюся, що все-таки воно набуде достатньо розголосу, щоб сподіватися на... десь воно там має спрацювати.
Департаменте Ханлар сарайының тарихи мирасы сақланмасы үшін Украинаға халқара аренда қол тұтқан 9 мемлекетке мұражат азырлайлар. Ишғалжылар бүтінлей Ханлар сарайының реставрациясыны япып, құрушының тарихи мирасыны yok etmek için федераль программа бойынша 1 миллиард 600 миллион рубле айырды. Виктория Аблязова, Никита Проскурин, Заман, АТР. Ярмадада өткерілежек қанунсыз Русия президенті сайлауларында Қырым ялысының ең чоқ 30% иштирак ете біле. Бұны Меджлис рейсінің Мислиячис Арсен Жұмадилов білдірді. О қырымлыларыны сайлауларға бармамаға ве оларының кечірілмесінде иштирак етмемеге чағырды. Ніхто не закликає наших співвітчизників, наших співгромадян в Криму, що вони робили активні заклики до бойкоту виборів. Ті форми неучасті у виборах, до яких ми закликаємо, вони не можуть ставати правовими підставами для переслідування. А саме неучасть у виборчих комісіях, у дільницях, неучасть, власне, у виборах, не йти, не голосувати. Вони мають чітко своєю неучастю заявити про своє ставлення до того, що відбувається. 2014 сенесі башында Қырымны қоршаламақ үшін ұсулар етерлі дегеледі. Бұны Януковичның Девлет қайынлігі давасында соруға чекілген 2014 сенесі Мудафа Назир олған Михаил Коваль айтты. Оның сөздеріне көре ярмада запт етілігі евелден азырланған. Украина арби бөліклеріні рус арбилері қыршавда тұтқан. Операцияны Русия армиясынан генералы Александр Галкин идаре еткен. Коваль айтқанына көре 2014 сенесі башында Украина ордысы женке азыр дегеледі. Виктор Янукович орду yok etілмесіне тырышқан. Була широкомасштабна операція «Руська весна». Крим – це тільки початок був. Ми могли всі зав'язнути в Криму, а потім далі. У нас, подивіться, який кордон з Російською Федерацією. Є союзна держава Білорусь. Ми тоді розтягували сили засоби, щоб ці всі напрямки прикрити. І у нас фактично загроза вторгнення була до виборів легітимного президента України. До 25 травня була загроза вторгнення. Даний свідок підтвердив висунуте обвинуваченому Януковичу. Аналіз та оцінку надасть суд. Тільки суд надає оцінку даних показань. Лише можу сказати, що даний свідок повністю підтвердив, що обвинувачений Янукович знищив повністю Збройні сили України та втік до Російської Федерації, до сторони агресора. Коли почує, що навіть пострілів у повітря вистачило для того, щоб захистити і відбити напад на прикордонну заставу Масандра, то стає зрозумілим, що і сили були, і військовослужбовці були, і зброя була. Mahkemede Milli Xavfsızlık ve Müdafaa Şurasının katibi Aleksandr Turchinov'tın de sorgudan keçirdiler. O 2014 senesi Viktor Yanukovich kaçkan son yukarı şura spikeri ulu prezident vazifesini eda etedi. Turchinov'ның sözlerine göre işgalcilerge karşılık göstermek için yedekte tek 5000 asker hazır edi. Не маючи опору взяти під контроль північ щодо Києва, а також південь і схід країни. І таким чином відновивши владу Януковича. І саме цьому в першу чергу слугувала заява Януковича щодо введення російських військ. І саме ця заява слугувала політичним прикриттям для президента Путіна і його кліків щодо ведення агресивних дій, військових дій проти незалежної демократичної України. Украина президентінің Қырымдаки темсілжілігі қанунсыз шекілді инсанларына Қырымға ташыған такси әдәвжаларына қаршы шыға. Темсілжілікте бұл меселе бойынша топлашов кешірілді. Тәпсілетлі желевқамызда тариф етілі. Қырым Мұхтариет Жемхуриетінің президент темсилжилікті Ақшам Каланчак сынырында олған рейттен сон мушавере кечірілді. Тешкірів девамында ташыжылардың кереклі весихалары йоқ олғаныны қайт еттілер. Темсилжилікті қанунсыз çalışқанларының еріне инсанларға альтернатив нахлият тағдым етмек керегіні айтылды. Мы уже сегодня можем остановить все нелегальные перевозки. Но ситуация в том, что люди, мы видели это, когда проводятся рейды, эффективные рейды, и составляются протоколы на нарушителей, люди идут пешком по полю. Мы понимаем, вопрос этот социальный.
Февральнын 21-не кадар ерлі идарелер кануни ташыджиларынын планларыны бермек керек. 1,5-2 ай içinde сыныр нокталарда yol патрульлер канунсуз чалышканларынын ишini токтотмак керек. У нас будет набор в патрульную полицию, порядка 30 человек, которые сотрудники будут осуществлять работу на дорогах, которые расположены в этих районах, там где контрольно-пропускных пунктах. Şimdi Ukrayna Təhlükəsizlik Xizməti taşıcılarının nezaretini alacaq, çünki kanunsuz yürgenler arasında bir çox aydavcılarının hepsi vesikaları yok. У мене є інспектори, вони будуть відповідно до направлень виконувати завдання в рамках рейдових перевірок, перевіряти перевізників, які займаються перевезенням, в тому числі до території тимчасово окупованої, тобто до КПВ Каланчак і до КПВ Чангар. Temsilcilikte ayrı mesele sınırda taksicilerinin işi. Ukrayna'nın kanunları bu mesele boyunca mükemmeleştirilmegen. Birinci adımlardan yerli hakimiyetten taksicilerge mahsus yer ayırmak. Evgeniy Kucherov, Zaman, ATR. Işgal olunған Қырым ve Сас Украина арасында insanlarını resmi şekilde taşıyacak nakliyat yanğın vaqtda çalışıp başlamaz. Ukraina infratürküp nazirliginde bildirgenlerine göre, ular ogında şimdi işgal olunған Қырым ve Donbass'a nakliyat yollamak maksat koyulmagan. Çünkü bu teritoriyalarının işgalinden son bu yönelişte seferler resmi şekilde yasak etilgen. На сьогодні таких планів немає, але знову ж, якщо будуть відповідні звернення, особливо громадян, це буде питання вирішуватися більш політично. Немає якогось окремого підходу по тому чи іншому регіону, але хочу сказати, що усі рейси, які ходили на тимчасово окуповану територію, чи це Крим, чи це Схід України, вони були давно вже закриті. А щодо легалізації перевізників, тобто тут підхід один. Якщо ти хочеш легалізуватися, якщо ми даємо механізм, ти легалізуй. Украина инфратürküp назирлігі Кереч көпірі құрылмасына қаршы дегел, чүнке Украина Қырымына Украина ғайыт Кубаниле бағлайжақтыр. Бұны назир кечірілген матбуат конференцияда шақалашып айтты. Владимир Амельянның сөздеріне көре назирлік көпір құрылғаны незарет етіп, қанун бозылуларына қайдеті. Көпір құрылғаны үшін Украина мадеджелері зарар көре. Олар лимандан сатылышқа азырланған 1 миллион тонна маден шығарып оламай екен. Тісно координуємо свою роботу з Міністерством юстиції, яке є, власне, головним ключовим органом виконавчої влади, який відповідальний за цю роботу. Ми постійно оновлюємо ту інформацію, яка є, для того, щоб вони посилювали наші міжнародні позови. Філософія Міністерства інфраструктури дуже проста. Я вважаю, що цей міст буде зручним мостом поєднання українського Криму з українською Кубанью. Қырымда құрылған Таврида yolu ярымада güzelligini yok etti. Bu құрылыш Қырым экологиясына тесір еті. Бұны ерлі экологлар білдіре. Дақ ве байырлар yok етілі. Орманлар пычыла уникаль манзаралар ғайып ола. Yol құрылышы үшін 300-ден зияде гранит карьері чалыша. Чүнки Русияден чақыл кетірілмесі палық ачқа. Яңы карьерлер чалышқандан сон yollar деңіші, yollar еллер жойыла, дағлар yok етілген сон дағларынан зелзелеви сабитлігі зайыфлаша. Бұне бері ерасты суларынан йөнелеші дедеңіші. Во-первых, нарушится нормальное расположение водных пластов, подземных водных пластов, я имею в виду. Во-вторых, будет усиливаться эрозия на местах разработки карьеров. В-третьих, естественно, это будет уничтожать естественное ландшафтная ценность будет уничтожена крымская. Işgalci сыңыр қызметшілері Қырымле мемори сыңырында блокпостларыны алып ташлайжақ. Олар мемори сыңырда турайды. Украина Devlet сыңыр қызметінің темсілжісі Олег Слободян айтқанына көре, блокпостлар алынғаны işgalciler Қырым меселесіні чезмеге істегенini избатламай деді. Işgalciler өз әрекетінен Қырымле мемори сыңырыны Русияның дигер сыңырларына якынлаштырадыр. Вони просто забирають від адмінмежі ті споруди, які вже нераціонально там використовувати, як вони вважають, і замінюють їх на відеокамери, системи автоматичного підйому шлагбауму. Ну, тобто, фактично переходять на дистанційний контроль. 17 insan ilak oldu, 15'i yaralandı. Amerika Birleşken Devletlerinde 19 yaşında genç mektepke kirip ateş açtı. Kurbanlarının ekseriyeti uyken sınıf talebeleri tafsilatlı Jalevkamızda tarif etili.
Атеш açmağa Николас Круз da dışarıda başladı. Anda o 3 adamını öldürdü. Sonra tüfek alıp Florida ştatının Parkland şehir mektebinin binasına kırdı. Mektepte dersler geçirdi. Николас Круз başta yangın seriyasına basıp telaşını koterdi. Sonra ise insanların karşısına ateş açmağa başladı. Öldürülgen insanların arasında balalarını horçalamağa tırışkan yerli futbol takımının idamcısı. Mektep talebelerinin çoğusu mektepten kaçtı. Bir hoca ise Kenev odasında talebelerinin beraber saklanıp onlarını kurtardı. Cinayetçi bir sıra kurşunlarını masraf etti. Sonra ise telaşın faydalanıp insanlar arasında joyuldu. Ama polis hadimleri onu tanıp yakaladılar. Bu mektepte yapılgan hücum Amerika Birleşken Devletleri'nde 20 yıl devamında olup geçken kanlı vakıyalardan sırasına giriyor. Для штата Флорида и для всей страны это один из самых ужасных и отвратительных дней. Мне трудно осознать тот факт, что дети, вооруженные лишь рюкзаками и карандашами, пошли в школу, чтобы погибнуть. Николас Круз bu mektepte nizamını bozganı için çıkarıldı. Hukuk korçalayıcılar endi onun içtimai ağlarını teşkirdiler. Onların bildirgeyine göre anda onun uygun olmagan nizama hakkında isbatlayıcı malumatlar var. Çoğusu foto resimlerde o silahlarının tura. Kruz'na ana babası elak oldu. O bir ozu yaşay. Bir sıra vakit devamında o psikiyatrga katnaydı. Tanışların bildirgeyine göre o böyle hücumlarının yapılığına benzey edi. Şimdilik yerli matbuat vasıtalarının bildirgeyine göre FBR Николас Круз mektepte atışıf açılığı hakkında tenbih haberini alaydılar. Первое, о чем вы думаете, боже, я надеюсь, что это никогда не случится с моей семьей. Потом в вас закипает ярость. Как это могло произойти в этой стране, в этом государстве, которое так сосредоточено на том, чтобы все наши дети были в безопасности. И вы приходите к выводу, что это просто абсолютно чистое зло. Amerika mekteplerinde böyle hücumlar sık ola. Bu senenin başında 18 kere ateş açıldı. En kanlı vakıya 2012 senesi Connecticut ştatında oldu. O vakit Adam Lanza başlangıç mektebinde 26 insanı kurşunladı. Veronika Ivashchenko, Zaman, ATR. Türkiye'de bedava tahsil ve stipendiya. Ukrayna'da Türkiye'de tahsil almak için arizalar kabul edilir. Stipendiyalar bakalavr, magistr ve doktor ilmi derecelerde okuganlarga berilecek. Namzetler 21 yaşından büyük olup Ukrayna Ali Okuv yurtlarının studenti ya da mezunu olmak gerek. Arizalarına stipendiya Turция saytına kirip martның 5-ne kadar kaldırmak mümkün. Це програма від уряду Туреччини. Плюс в тому числі цієї програми, в тому, що все ж таки це відбувається у доволі такому зрозумілому середовищі для тих дітей кримських татар, які будуть їхати на навчання. Їм буде трошечки легше адаптуватися, тому що турецька мова не є все ж таки наближеною до кримсько-татарської. Еді бала 22 турын ве 15 турын баласы Эбубекир Дандирюк сүргінлікте 10 елға макүм етілгеніне бақмадан сақ қалып қоранта құрды ве ватанына қайтып oldu. Бұл күнлері о 90 яшыны толдырды. Оны қайырламақ үшін ақрабасы топлашты. Эбубекир Қарбаба 1928 сенесі Ускутте доғды. Советлер акимиеті Қырым татарларына сүргін еткені вақыт 16 яшында еді. Сүргінлікте анасыз, бабасыз ве тек бір татасынен қалды. Комендант режиміні бозғаны үшін оны Фархат Гресіні құрмаға йоллағанлар. Ватанына 1994 сенесі авдет олған, ләкин доған Ускут ойыны ерлешіп оламады. Шынды балаларының берабер Сейтлер қасабасында яшай. Yaşların hayırlı olsun. 90 yaşına geldin. Allah sağlığını versin baba. Umurun uzak olsun. Bizleri çok yıllar daha kuvandırmaya kısmet etsin ya Rabbim. Ben size tileyim. Havi sağlık, uzak umurlar. Çok dünya durunca yaşanız. Biz de hepsimiz size okşap çok yaşayık. Çok balaban, horantalı ballar olayık. Bizge özümüzün Tatar halkına uslova versinler. Yaşamak versinler. Bizim halktakilerin korup kuvansın. Bala çağı ostursunlar. Özümüze kuvvet versinler. Kırım bizim olsun. Devlet bizim olsun.
Қолымызымыз olsun. Her daim Kırım'da olup yaşamaklar kısmet etsin. Bu dünyada uçun erişiden korkarım. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Bu da қады нәтиже программасы сонына келді. Епіңізге қайырлы ақшамлар тілейін. Ведайма Атырали Олына Скорыш Кенже.